Počitovaní patrače, dobrý večer. Dneškajší deň pre letné rachovanie času, ktoré počalo ráno na 2 hodiny, keď hodinky zahnati za 1 hodinu napredok, kratší, ale še nazdávame, že zažljem vidvojice čas i šlidujucu hodinu preprovadzice zo znami. Vaše uvahi preporučujeme šlidujuci prilohi. Можемо похвалити членів Національного совіту, що були конструктивні і що ми ще Олшицьким добре поінформували з матеріалу. Схадська була добре поріхтана, вивершний odbor на свої предходні схадські і шицькі точки перейшов і я їм шицьким дякую на тій конструктивній розправі. Chceme še uključiti i chceme vjedno z šitskima, drugima z nacionalnima sovitami da rešime toti problemi kotri še zjavlja i da povem privatizaciju naših medijev, to je televiziji Bačka. Práve pre všetko toto v Novým Sadze organizovaný i otrímaný fórum mladých liderov, čí osnovný cíľ vytvorjovanie predusloviok za budúce zajednícke sotrudníctvo mladých zo Srbiji, Bosny i Hercegoviny, Čarne Hory, Horvátskej, Makedoniji i Albaniji. Otvarame takolani novu robotnu sezonu, ubogate i programi z mesta samog Zavoda za kulturu vođanskih Rusnacov za dneškajšu výstavu fotografijoh Marijani Pavlović. Sezona nam počina v ješenji. V ješenji počiname za šalatu, za žimsku proizvodnju, već za najar i cali rok već. Jednu za drugu kulturi še smenjuju od šalati, cibulji, retkvočki, već posle paradiča i papriga, ohurka. Kad režece granu šemušice odrezać pri osnovi. Znači nijak ne može povedzme granu odrezać na patriljak. To patriljak je okabice, z nje ona buja išće vekša vegetativna masa i njemaci nijaki efekt dobijece tu žbun, ne može se ani dobre zaštititi. Та хресна драга ще збува по цілим Швеце на різні способи, де аж і фізично пробую указати терпіння Христа, да хто ще жертвує з нами у шпаньолській койказі, то на Великий П'яток буде і у Римі, і папа буде істо носить тот кріж. Magazin počinjeme s aktualnosťami z našho političného života. Včera u ruskim Keresture otrimana 4. porjadna Shadska nacionalnog sovitu Rusnacoh. To se sklada s takim predloženim financijskim zvitom. Дякуjem jednoglasno sme priniesli odluku. Na 4. poriadnej schádzky Nacionálneho sovitu Rusnacoch, ktorá otrímaná 28. marca u prostorioch Keresturského doma kultúry, skoro všetky točky dňového šora, a bolo ich až 29, prilapení jednohlasno. Možemo pohvaliti členov Nacionalnog sovitu, že boli konstruktivni i že sme še Olšickim dobro poinformovali z materijalu. Schádzka bola dobre porihtana, vyveršný odbor na svoj prethodni schádzky všetky točky prešol i ja im všetkým ďakujem na tej konstruktívnej rozprave. Členi Sovitu prilapeli financijni zvid i zakončujući rachunok Nacionalnog Sovitu za 2014. rok i zvid o roboti predsjedatelja. Tiž tak prilapeli i plan roboti i financijni plan Nacionalnog Sovitu za 2015. rok. Na schadzki prilapeni i zvid o roboti i financijni zvid novinsko-vydavateľnej ustanovi Ruske slovo za 2014. rok. U prešlim roku, kad u pitanju našoj novini, napravili sme novi format A4, novini vyhodza na jednim kvalitetnim paperu Kunstdruck u farbi i popri toho vizualnog vypatrunku novoho, novini dostali i jeden inšaki zmiz, tako inšaki pristup go temom, oni vypatrujek pravi tišnjovnik i evo nazdavam še, že to ta investicija prevozi hodzi. I vypatronok izmisti, že novini na tot sposob ešte baže konča svoju misiju, to znači u tim smislu, že informuju naših šitskih pripadnikov naše nacionalne zajednici, ali i čuvaju jazik, kulturu i nacionalnu svidomost. Vinošaci financijni i plan roboti ustanovi za 2015. rok direktorka Ruského slova vyniesla i problémy, ktorý toto ustanova má so prostorijami, u ktorých okončuje svoju dijalnosť u Novém Sadze, a tiež i problémy, ktorý má so prostorijami Ruského slova u ruskim Keresture. Prostorije u Keresture
ktorý vynoša zeška okolo 140 kvadratní metéry i ešte všeni upisani na novinsku vydateljnu ustanovu Ruske slovo. Co pričina, služba za katastar u Kuli nas odbila našu výmohu, pretože sam budinok nie legalizovani i je neobhodné, že by vlastníky i ostarali še kolo legalizaciji, ale všetko še može zrobiť len, keď še primeni urbanistični plan naseljenja Ruski Kerestur, takže mi ne odustávame na to od uknjižovanja, od upisovanja prostorijog na ruske slovo, mi še željeli na toto rješenje i predlužujeme zo aktivnosťami, ktorý zákon predvidzuje. To ti prostoriji, ktorý máme u Novim Sadze, nam dali dostati 68 roku na slovoh, nikda nedostati nijaki kontrakt s njima i preto to je aktualna tema, pretože terašnji vlasniki novinska ustanova Dnevnik, buvši Dnjovnik Holding, gleda, že bi sme vyplaceli po prišijskih troškoh, ktorý placíme každého mešaca i kiriju od 4,2 evri po kvadratu, co nam zvekša troški. Pravda, že my máme poriadni mešačni subvenciji za novini i za časopisi za djeci i za mladih, ali nam to neplanowani troški. Budeme še starať, že by sme nadalej або prenašli dajaki tunši prostor u Novim Sadze i inšak organizovali ustanovu, або posle privatizaciji novi vlasnik, posle privatizaciji budinka Dnevnika, ktorá planovaná po 30. júni, nový vlastník nám dá také výhodnejšie uslovia. Nacionalni sovjet dal pozitívne dumanje o financijnim zvitu i zvitu o roboti Zavoda za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoh za 2014. rok. Akcent djeljnosti samого zavodu i u prešlim roku, a všelijak i u tim 2015. a i u najavi za buduce. Znači, inovativnost, mladost, fahovost, obrazovanje, novi ideji, znači, dostupnost i angažman, uključovanje, zmocnjovanje ruske mladeži i znuka, znači, znuka ruskih kapacitetoh i već znatim všelijak, že budeme, izbudujeme i budeme mať u budućnosti i u čaše, ktoré šlídzi i ljepši stan i znuka Rusnacoh i ruskej nacionalnej zjednici, a všelijak i súčasnejší kulturní politiky, na ktorých závod všelijak i bude robiť, i robí, i všelijak še bude zakladať u budućnosti. Sovjet prilapil financijni zvit i zvit o roboti Ruskого narodnog teatru Petro Riznić-Đađa za 2014. rok, a dal sohlasnost i za financijni plan i plan roboti teatru za 2015. rok. Najveći problem to finansovanje. Toto, co nam pokrajina finansuje, toljem troški predstavi i nijaki drugi troški, odnosno nijaki drugi sredstva. Prešloho roku sme dostali pomoc Nacionalnom sovjetu, ali je to bilo tiž za realizaciju išće jednog projektu u ceku 2014. roku. I tu nastala išće jedna nova predstava, co bar dobre. Ali nijaki drugi troški, nijaki drugi plani i aktivnosti mi ne možeme praviti bez financija. Jednostavno to bi bilo bavenje za zmriju. Mi možeme planovati, ali realizovati češko bez financija. To je najveći problem. Treba vidjeti rješovanje, jakešek stajemne rješovanje finansovanja teatru jednej nacionalnej instituciji i co som už nahlašovala, to nie Keresturska institucija, to je institucija šitskih Rusnacov. I tak treba, že bi bilo. Na Shadski sovjet prinjesol odluku o výmenki i doplnjenju svojho statuta, a tiž i odluku o formovanju pododboru za upravu i predpisanja, na čijim čolje bude Miroslav Keveždi. Bogdan Vislavski, vybraný za člena odboru za službene hastovanje jazika i pisma zadluženého za opštinu Žabelj, a prinešena i odluka o výboru robotného cela za mládež. Sovjet na sobotovej schadzki prinjesol odluku, že šedzisko jeho područnej kancelariji u Srimskej Mitrovici bude na parochiji, a menoval i koordinaciji svojich šitskih područných kancelarijoh. Tiž tak na schadzki potvrdzena odluka vývršného odboru o predložených projektoch i predlohoch sumoch za sofinansovanie programoch i projektoch, ktorý za 2015. rok rozpísal pokrajinský sekretariat za kultúru i javné informovanie, a prinešena i odluka o dodzeľovanju pojedinečných pozarajdových stipendioch školiarom gymnazii u Ruskim Keresture.
Na štvrtej poriadnej schadzki Nacionalni sovit Rusnacoh prinies odluku o výmenkoch pravilnika o hasnovanju službeného auta, a vynešena i informacija o možljivoscoh raspolaganja so kvarteljom Nacionalnog sovitu u Novim Sadze. Mi dneska dosť času potrošili na rozpravljanje o tim, že co porobiť dalje so tým kvarteljom, ktorý sme vysudzeli u postupku proti Evi Baranovi i druhú polovku sme odkupili, že by sme nemali dalje trošky, ktorý otrimovanje, znači struja i hrijanje i všetky. Teraz še hljeda možljivosť, jak to kvartelj ljebo vidac, ljebo predac, idze najmudrejše pohasnovac to penješ. Dneska sme o tim diskutovali i každomu date na rozdumovanje spred Nacionalnog sovitu, že by sme predložili, co by bilo mudro i gdje bi bilo najljepše pohasnovac. Mi nemamo išće rješenje šezisko Nacionalnom sovitu, o tim smo dneška diskutovali i 4 jedne varijanti še pojavili, že bi sme to vjedno s direktorku školi probovali zrobiti spred pokrajini u zamku, gdje nam i teraz šezisko, že bi sme ho voljem dostali na co dlugši rok, pa po možljivosti može biti 99 roki na hasnovanje, gdje bi već boli sme sceni i drugi naši ruski instituciji, ktorí treba, že by sme osnovali, jak co muzej, galerija, biblioteka, nacionalni arhiv, všetko to dneška raz treba na jeden mjesto pozberac. O tim bešedovane i jak diskuri o gimnaziji, keď še rozriši majetkovo-pravni odnošenja z ABC Fudom u Keresture, bešedovane i že bi še jedna od hižov na Velikim Šore, keljo ih je u samim centru Kerestura na predaj rozpatrela, a bešedovani o tim, že i Kocur bi trebal mať svoj ruski dom u naših većih štretkoh, všetky majú svojo, jak poviem, ruski obisca, znači i Đurđev Taras Ševčenko, i Karpatiju, Vrbaše, i Đura Kižu Šidze. Šor bi bilo, že bi i Kocurci mali. Takže, думам, že u nehodzacim periodze budeme i o tej temi dost diskutovac i ljubil bim, že bi še širša ruska javnost uključila s takima konkretnima predkladanjami. Popri toho Sovit potvrdzal odluky vyvršného odboru o datým dumanju o kandidatoch za direktorov osnovných školoh u Novim Sadze i Savinim selu i odluku vyvršného organa o davanju predkladanja za rozpodzeljovanje sredstvoh po pokrajinskim konkursu za sofinansovanje vydavateljnih dijelnosti na menšinskih jazikoh. Nacionalni sovit Rusnacoh na svojej sobotovej schádzky priniesol i odluku, že še centrálni preslavy Nacionálneho šveta Rusnacoh u Srbiji otrimajú 2016 roku u Kuli, 2017 roku u Bikiš-Dolu a 2018 roku u Subotici. Члени Националного совіту Руснацог у тижню за нами були присутні на схадскох у Вербаше, на ktorých ще бешедовало о приватизації явного підприємства за інформування Вербас і пестованju ruskого і mađarskого jazika u predškolskoj ustanovi Boško Buha u tim mese. Приватизација јавного подприемства за информовање Вербас и програми на јазикох националних меншинох, ktorí би и после процеса приватизацији мали остац у информативним центре, була една з двох темох у котри бешедоване 24. марца у будинку општини Вербас. Председател Вивршного одбору Националного совиту Руснацог Željko Kovač vyznačal, že inicijativa za očuvanje programov na jazikoh menšinoh u lokalnih medijoh i po ih privatizovanju data na odboru za informovanje Nacionalnog sovitu Rusnacog, ta shadska u opštini Verbas otrimana u naprijame preventivnog džilovanja, že bi še i nadalje otrimovali programi na ruskim, mađarskim i ukrajinskim jaziku, jak i po teraz. Všetko je to, za to, što Nacionalni sovit najnješkajšej schadzki zakladal kolo očuvanja programi na ruskim jaziku, odnosno na jazikoh nacionalnih menšinov, moglo bi še vytvoriť bez ohľadu na privatizaciju u slučaju že bi nas da to kupel. Keď nas ništo ne kupi, postoji išće jedna možljivost za to da robotniki, odnosno zanjati vežnju u svojoj akciji. Međutim, postoji ta najhorša možljivost, že še nje predame. Znači, mi nje zname i nje možeme upljivovati na to. Na schadzki predloženje, že bi bula osnovana grupa, ktorú budú tvoriť predstavitelje Nacionalnog sovitu Rusnacoh i Nacionalnog sovitu Mađaroh, načelnica odjeljenja za društveni djelnosti Mira Nedić i direktorka informativnog centru Vesna Roganović. Toto celo bi malo zastupac interesi informovanja na jazikoh menšinoh pred višima organami i provadzic stan na terenu. Predstavnici nacionalne zajednice su izrazili
skepsu, odnosno predložili, a koji je to način imajući u vidu eventualno u Srbiji negde gde je već završen proces privatizacije pa to nije bilo uspešno, na koji način možemo još dodatno da obavežemo buduće potencijalne kupce kako bi mogli da zaštitimo, kažem, interese svih pripadnika nacionalnih manjina, ali opet naglašavam i pripadnike većinskog naroda. Mi postupamy po wszystkim, jak tym nacionalny zakon obowiązuje i jak to, co nam Agencja za prywatyzację naklada. Međutim, mi robimy stalno na tym, żeby się wszystko odbywało jak to treba. Oprema za digitalizaciju kupena, testiraše i mi še nazdávame, že od skedy dní podpíšeme i kontrakt s SBB-om, tak, že digitálny signál bude u SBB-u i mi še na lokalu televizija Bačka še bude dobre vidieť a očekujeme i rezultáty jednoho konkursa tiež s SBB-om, že by sme še mohli vidieť i na širšej teritoriji Vojvodiny a može buď i Srbiji, co bi bilo baš dobre i jedna od možljivosti, že bi bilo veće zainteresovani, že bi kupili to podprijemstvo. Lokalna samouprava nacionalnim sovitom dala garanciju, že budućoho vlastnika podprijemstva za informovanje obovjaže, že bi u Vrbaše zatrimal programu na jazikoh nacionalnih zajednicoh, taka jaka je i teraz. Nadam se, že vypočítujú toto, co nám obećali z boku lokalnej samoupravy, že budú namáhať zakladac, vybrať takého zainteresovaného za kupovanie lokálneho média, ktorému vychodí konkurs 20. apríla, že by dali usilovnosti, že by še i nadalje, nielen toto, co bolo po teraz, ale i veci od toho, že by šedovalo po rusky na radiju Verbas i na ich televiziji, že by to nie bola len muzika, ale že by to bolo informatívny program, co mi po zakonu imame pravo. Chceme še uključiti i chceme vjedno s všetkýma druhýma, s nacionalnýma sovitami, da rešíme to ti problemi kotri še zjavia i da povem privatizaciju naših medijev, to je televiziji Bačka, mi z nju máme bardzo dobro sotrudnictvo, každú našu manifestaciju, ktorá nám bitna, vyprovádza a zname, že veľký problém nastane, keď príde nový gazda, ktorý bude mať nejaký zakonský obavjazky, ale pitanje, že keľo ich on bude vypočitovať, keľo še to ta programska šema, ktorá garantovana bude vytvorjovať 5 roky, keľo je u zakonskim minimum da ju vyhasnuje i že jaki tu našu možljivosti da mi nie vojdeme do tej problema, jak to majú drugi mediji, kotri privatizovani, že še zahašelo informovanje na konkretno nas interesuje po ruski, ukrajinski i mađarski jazik, kotri še hasnuju pri televiziji Bačka, da še toto sačuva i da tu keljo možeme pomognuti. Isti dzenj otrimana izhadska o pestovanju ruskoho jazika i vyučovanju mađarskoho jazika u predškolskej ustanovi Verbas. Členi nacionalnog sovitu na Shadski predložili lokalnej samoupravi, že bi še znova zaprovadzelo pestovanje jazika na predškolskim urovnju. Užisnovala grupa dzeco, ktorá rastižnjovo mala hodzini u objektu predškolskej ustanovi u Starim Verbaše. Od 30. marca po 15. april na urovnju ustanovi bude konkurs za upis dzecoh, gde bude i nadpomnuce, odnosno anketni listog rodičom, že maju pravo upisati dzecko na jaziku nacionalnej zajednici. Posle rezultata i analize konkursa, naša stručna služba i komisija će da uradi analizu i da vidimo onda koliko dece imamo zainteresovani, pa ćemo onda dalje korak po korak. Imamo vremena, školska godina je u septembru, tako da se nadam da ćemo ostvariti neke naše ciljeve u interesu naše dece. Popri anketnih listkov rodičiše o upisu dzecoh na pestovanje ruskoho jazika hodni informovac i prek oddeljenja za društveni djelnosci. Ne samo u opštinskoj upravi Vrbas na svim našim šalterima, nego da ćemo i pisanim putem korisnicima svih naših službi, znači dečijeg dodatka i sve, da ćemo lično poslati to obaveštenje kako bi što bolje bili informisani roditelji i kako bi bio što realniji i objektivniji odziv svih onih koji su zainteresovani, a možda ne znaju za mogućnost, našu želju i potrebu da realizujemo program, pripremni predškolski program, ne samo
samo na rusijskom jeziku kao što i srpskom, kao što to već činimo, nego i na mađarskom jeziku. Početna tačka to da še prijavi zadovoljňujúci broj dzecoch i vecka nakon toho možeme rušiť do konkrétnych dohvarkoch i kolo prostora, i kolo vaspitačoch, i kolo všetkoho druhého, co potrebne, že by takve jedno odzeljenje formovalo še i funkcionisovalo. Mi mediji šitski musimy hutoric powiem Bugnovac, Kričac, Povolovac nadpominać im, że bude taka możliwość, kiedy mi chcemy vyhasnovac. Znači, možljivost može biti kad mi sceme to. I to treba da sceme. I već še думам o možljivi. Ніхто другий нас не буде цягати за рукав, že evo, kad se mi vam napravíme grupu. Nie, mi musimy gledati, musimy biti invitirvali i prešvečeni, že to naše pravo i že nam to treba. I nie berme dzecom možljivost. Ja to še govorim, nie berme im možljivost, kad možu coška išće dajaki jazik, išće tak jak i dajaki sport, i dajaku sekciju, dajaki, ne znam, kursi risovanja, heklanja i tak dalje. To možu kad im to nie vežnjeme. Znači, borme šo možljeme. Posle vyjašnjovanja o zainteresovanosti rodičov, že bi ih dzecko hodzelo na pestovanje macerinskog jazika, budu formovani taki grupi, najdzeše prostor i kader. Yes.
Вчера у Новим Саде закончени форум младих лидерох региону, на котрим були присутни коло 200 студенти зоз жемох региона. Вони на рижних панел дискусијох и трибинох могли вечерац искуства, але и чуц еминентних представникох политики, дипломатии, медијох, економии и цивилного сектору, а шицко со циљом звекшања сотрудниства младих у прекраничних и меđunarodnih проектох. EU members in this 10 million category. Belgium has 11. Ostatnji 2 deceniji na Balkanu označeni zo veljima zraženjami, a jih pošlitki to odzeljenje ljudzoh po nacionalnej, političnej i religijnej pripadnosti. Pretahnuti vjaziše probuju vracic, mosti i ščevšenje do zutverdzeni, ali šitskih vjaže isti cilj, a to uhod do Evropske uniji. Na tej drahi značnu ulohu budzemac jedno pasmo hraždanoh. Mladi toti, kotri u budućnosti budu prinošic važni politični odluki. Od ih porihtanosti i otvorenosti za sotrudnjstvo, ali i od toho keljo su upoznati s procesami i odnošenjami u regionalnih i evropskih ramikoh, bude zavišic budućnost Balkana. Prave prešitsko totu u Novim Sadze organizovani i otrimani forum mladih lideroh, čiji osnovni cilj vytvorjovanje preduslovijog za buduće zajedničke sotrudnjstvo mladih zos Srbiji, Bosni i Hercegovini, Čarne Hori, Horvatske i Makedoniji i Albaniji. Forum otvoril minister nukašnjih djelog Srbiji Nebojša Stefanović, kotri vyznačil, že naša država u ostatnjih 15 rokov veljo zrobela na tim, že biše hraždanje našli na drahi do Evropske uniji i že u tim procesu značnu učast budu mac mladi ljudze. Zbog toga je saradnja veoma važna i to na svim nivoima. Programa konferenciji bula organizovana po 3 temoh. Regionalne sotrudnjstvo i proces evropskih integracijoh, kultura i javno informovanje i ekonomija budućnosti. Na panel diskusijoh već jak 200 studenti iz regiona mogli čuti iskustva starših kolegoh, među kotrima še našli i velji buvši lidere. Ovakvi skupovi pomažu da se razvije, da se nastavi jedna ozbiljna suradnja, ali ako dođu mladi koji su neopterećeni onim što je bilo prije, dakle možemo dobiti kvalitetniju suradnju. Postoji puno fondova i u Evropskoj uniji i u nekim drugim organizacijama koje daju tu mogućnost da se u partnerstvu nekoliko država iz istog regiona prijave za neki projekat. Samo je pitanje da se nađe zajednički interes, što ne bi trebalo da bude problem, i da se prevaziđu naslage prošlosti koje su vrlo velike u našem regionu. Mislim da mladi ljudi moraju da više gledaju napred nego da gledaju istoriju. Naravno da je fokus na mladima i da samo mladi imaju šansu da nešto promene u našem regionu, zato što su naši očevi i dede prokockali šansu koju su imali da uvedu ceo ovaj region i ovo društvo i od njega naprave jedno moderno i konsekventno društvo. Sada je ta uloga ostala na mladima. Na konferenciji popri političnih diskusijoh bilo slova i o roboti javnih servisoh u regionu, sotrudnjistve i budućnosti. Mislim da smo svi mi koji danas živimo i stvaramo šansu za neku budućnost, shvatili odgovornost koju treba da imamo za budućnost i da se trudimo da više nikad neka loša vremena ne budu na ovom prostoru. Što se mene tiče i Radio televizije Crne Gore, mi smo već potpisali 6 memoranduma o saradnji sa javnim servisima, tako da u tom smislu očekujem unapređenje dalje saradnje. Generalni direktore radioteleviziji Vojvodini i radioteleviziji Čarne Hori potpisali memorandum o sotrudnjistve, kotriše budze odnoši značeranje vistkoh, dokumentarnih i muzičnih emisijoh i drugih radio i televizijnih programoh. Razmeni što bi rekli, da ne budu zdravi srećni, također se razujem. Hvala. Popri vytvorjovanja takih sporozumjenjoh i prepodavanjoh na kotrih mladi mogli veljo naučic, organizatore hvarja že čest budz domašnji takim hostcom i že su zadovoljni z ostim jak šitsko prešlo. Teme su bile aktualne, sagovornici su bili zaista dobri. Drago mi je da je na velikoj većini panel diskusija uspostavljena interaktivna rasprava sa učesnicima. Zadovoljni bili i budući mladi lidere. Način organizacije je vrlo slično mnogim forumima koje možemo vidjeti širom Evrope, čak i ovaj World Forum for Democracy koji je bio prošle godine u Strasburu. Mene lično podsjeća organizacija na to, ali meni vrlo draža i mislim bitnija, jer su ovo fenomenalni ljudi, mislim da su radili odličnu selekciju mladih lidera. Bilo mi jako lijepo, stvarno mislim da što se tiče i govornika i ljudi koji
koji su došli. Ovo je stvarno jedan high profile forum i drago mi da sam mogla sudjelovati u tome. Drago mi da sam srela kolege iz regije koje znam s nekakvih drugih sličnih događaja sa sličnih foruma. Mislim da ovakvi forumi su veoma dobri iz nekoliko razloga, pre svega što zaista možete čuti dosta eminentnih govornika, odnosno ljudi koji učestvuju na debati, a također možete upoznati zaista dosta kvalitetnih ljudi. Deo predavanja sa ambasadorima i nekim političarima je bio jako zanimljiv, vezano za moju struku, ono čime se ja bavim, i mogu reći da je konferencija uspešna u tome što su ozbiljni predavači uzeli učešće u ovoj konferenciji, u ovom forumu i rekli mnoge zanimljive stvari što nas mladi ljudi interesuju. Predavanja su tako koncipirana da gledamo i slušamo panel diskusiju, a i mi se na kraju uključimo i pitamo ukoliko nam nešto nije jasno ili nešto da nam nadopune, što je za nas jako veliko iskustvo i dosta dobro. Mislim, to je najljepša stvar koja se može dogoditi na ovakvim konferencijama, to što se svi upoznajemo i zapravo na taj način pridonosimo poboljšanju zapravo i odnosa između, jer mi mladi, na nama mladima sve ostaje, tako da to je najbitnije. Štirodnjovu konferenciju organizoval Evropski ruh u Novim Sadze u sotrudnjistve z Horodom. Horodoначальник Miloš Vučević zadovoljni, že prave Novi Sad bol domašnji take medzinárodnej konferenciji, bo bar značne buc, holjem na 4 dni, center mladih lideroh u regionu. Почитувани патраче, здогаднімеше котрі прилоги остали по конець емісії. Otverame takolani novu robotnu sezonu, ubogate i programi z mesta samого Zavodu za kulturu Vođanskih Rusnacov za nješkajšu vystavu fotografijoh Marijani Pavlović. Sezona nam počina v jeseni. V jeseni počiname za šalatu, za zimsku proizvodnju, već za najar i cali rok već. Jednu za drugu kulturi še smenjuju od šalati, cibulji, redkvočki, već posle paradiča i paprika, ohurka. Keď režece granu šemušice odrezać pri osnovi. Znači nijak nie mož povedzme granu odrezać na patrljak. To patrljak keď okabice, z njoj nabuja išće vekša vegetativna masa i njemaci nijaki efekt dobijece tu žbun, nie može se ani dobre zaštititi. Tota hresna draga še zbuva po celem Švece na rizni sposobi, da gde až i fizično probuju ukazati strpljenje sa Hrista, da kto še žrtvuje, znamo u španjolskoj koji kazi, to na Veliki pijatok budze i u Rime, i papa budze isto nošic tot križ. U Zavodu za kulturu Vojvodjanskih Rusnacov otrimana išće jedna akcija, ktora ma za cilj afirmaciju kreativnih potencijaloh mladih. Slovo o vystavi fotografijoh studentki Marijani Pavlović. Koncom prešloho týždňa u Zavodze Vojvodjanskih Rusnacov otvorena išće jedna vystava mladoho autora s ciljom afirmovanja kreativnog potencijalu naših mladih. Slovo o vystavi fotografijoh mlade autorki i studentki francuskog jazika Marijani Pavlović, čio fotografiji predstaveni i u Đurđove i jej rodni mese u Keresture. Tot prostor Zavodu za kulturu Vojvodjanskih Rusnacov oplemenjeni nješka izos umetnickima fotografijami, o čem še robi. Z ohľadom, že sme prešli 2014 rok u Zavodze robotno zavarli zo týždňa mladých i tot 2015 rok otverame takolani novu robotnu sezonu, ubogate i programi z mesta samого Zavodu za kulturu Vođanskih Rusnacov za nješkajšu vystavu fotografijoh Marijani Pavlović. Aktivnosti Zavodu všelijak še buduju njeljem na vydavateljstvu, na prekladateljstvu, na muziki, na teatru, ali všelijak i na samej fotografiji i na audio-vizuelnim na
audiovizualnej tvrčosti. Hovorím, dneškajšia výstava tiež i symbolično charakteruje alebo nám označuje 7. ročnicu od snovanja samого Zavodu za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoch, takže sme z dneškajšu výstavu faktično dva časti i važni stvari, segmenti samoho zavodu zavarli. Logično, že časopis MAK uključeni do všetkých takých aktivností do dneškajších výstavy. Hej, MAK u stvari vidal to tu knjižku fotografijah Marijani Pavlovićovej, z ktorej práve vyložený fotografii, časť fotografijoh vyložených z problémoch, tak nazva Marijanovej knjižky, ktorá vyšla koncom prešloho roku s ostatnjim číslom MAK-u, dok druga časť vyložených fotografijoh neobjavljovana i nie z tej knjižky, a nazdavam se, že ljebo u MAK-u, ljebo možda budu da jakej Marijanovej druhej ediciji budu i objaveni. Co bola inspiracija za tu výstavu? Na tej výstavi sam ležala da skelja sliki z knjižki i da skelja tak svoje robotije. Teraz jedna inspiracija to bila švetlas, svoje autoportreti sam ležala, a drugi session fotografijah sam nje znala, že co da robim na pauzi na fakultetu, ta rekla ajde da ih osnujem na neki kreativni sposob, ta tak nastali to ti drugi slike. Uglavnom inspiracija mi je švetlost, ljubim se baviti za švetlostu, bar ljubim se kovat z ljudzoh, portreti. Znači kombinacija ljudzoh i švetlosti. Baš ljubim. Koliko času potrebno, že bi nastala jedna serija, že bi se zaokružila jedna calost, povedzme se što dotika, že bi se napravila výstavu? Všetko zaviši od inspiracji, ale všetko. Takže jedna pripovedka može nastati za pol dňa. Keď inspiracija tu, nije problem nič. A da kedy mešacami, hej? Da kedy rok. Družimo se na fakultetu i te pauze koje imamo između predavanja i vežbi smo došli na ideju, to je Marijana je došla na ideju da ih iskoristimo tako da se slikamo, da napravimo neke lepe fotografije i onda smo... Je li to prvi put da ste bili model na umetničkoj fotografiji? Da. Kako to izgleda, kako je to iskustvo? Pa lepo iskustvo, zanimljivo je, nešto novo. Marijana uvek kaže kako da se namestim, gde ćemo se slikati, uvek ona tu ima neku svoju priču u glavi osmišljenu, pa ja je sledim. Toto način zavod i tot 2015 rok način budze budovac svojo robotni prioriteti i aktivnosti, a všelijak i 2016 i aj buduce. Dumam, že co vekša afirmacija i uključovanje naših visokoobrazovanih ljudzoh, znači co vekše uključovanje mladeži, všelijak, že zavod i na ješenj, točnejše november-december, planuje jednu zajednicku aktivnost tiž, ktorá napremene na promociju samej fotografiji, a to zajedničke suvidanje MAK-u i Zavodu za kulturu Vojvođanskih Rusnacov, fotografijoh tiž mladoho i kreativnoho našoho studenta Hardija, ktorý tiež prez jedno fachové doprinošenje ešte zmocní i ukáže toto, co sama úloha zavodu, a to všelijak znači zmocňovanie i promocija ruskej kulture u najširšim značenju. Češko prikazac svoje čustva, a išće češe potolkovac svoje rozdumovanja hasnujuci mediji fotografiji. Međutim, hoć to tak, autorka mala šmelosci i vitirvalosci zakuknuc do najcmejših kucikoh svojoho jestva, patric na njo šircom otvorenima očmi, rozumic i na koncu vi pripovedac publiki co vidzela. Hvarel diplomovani akademski fotograf Boris Kočiš za Marijanovo fotografiji. A teraz prechodzíme na poljoprivredni temi. Poznate, že zahradkare, ktorí majú plasteniki i sklenjani zahradi, pavziju roboti tak povesť ani nemajú. Im novi produkcijni rok počina išće koncom ješenji i tirva prez calu žimu. Produkcija u zaštićenim prostoru spada do najintenzivnijših produkcija u poljoprivredi i u tej produkciji pauzi najčastejše njet. Robiše cali rok.
U Kocure familija Hornjak pred kolo 15 rokami počala še za njima zo zahradkarstvom, keď otec familiji ostal bez roboty. Toho vitrovitého dňa bez slunka našli sme ich u zahrady, jak presadzujú šalatu. I kedy to ta šalata má pristihnúť za rezanie? A zavisi všetko od chvíli, jak bude, ale da za mešac i pol dní by trebalo. Znači tam pred 1. majom by trebalo da počneme rezať. A toto, co bola núka, jak ste prešli zo ňu, bolo všetko ste popredali, co ste plánovali? A toho roku sme baš dosť mali šalaty i uspjeli sme všetko popredať. Poprehodzelo, evo teraz ostatní plastenik režeme, tu ešte nejaký pol plastenika nam ostalo i plastenička završena proizvodnja. Všetko predávate na pijacoch či po dućanoch? Uglavnom sme všetko, u stvari všetko pošlo po pijacu. Toho roku baš všetko prešlo tak. I cena bola dobrá? A cena dobra. Cena hođakta dobre, keše preda. Hornjakovo Filjkovo majú 8 plasteníky povrchnosti 250 kvadratní meteri i vše patre uložiť zvyšok peniežu do nového plasteníka, alebo do čoho druhého, že by zvekšali i zlepšali produkciu. Za kredity necbajú, volia ukladať svoje vlastné sredstva. Sezona nam počína v ješenji. V ješenji počíname zo šalatu, za zimsku proizvodnju, već za najar i cali rok već. Jednu za drugu kulturi še smenjuju od šalati, cibulji, redkvočki, već posle paradiča i papriga, ohurka. Na otvorenim robime najar šalatu, robime papriga, ohurki i već za ješenj robime kapustu. Tu u tim plasteniku máte januársku šalatu, už dosť ste vyrezali, dokle to bude iščetirvac? Zaviši od prodaje, ali da jaki 2 týždni ešte bude da še reže i bude završena i tota porezana. I tu već pridu tiž redkvici? Nie, tu prize ohurki, nebo paradič, teraz zaviši, co nam skorej prize za presadzovanje. Máme i tamalj šalatica, zaviši dze, co presadzime. Pred 3 rokami Hornjakovo počali šac i redkvočki. Tak keď videli, že to dobre prehodzi, toho roku zvekšali povrchnu za statu kultúru. Máme 3 plastenike redkvočky položené. I to rozlični fazi rozvica, hej? A hej, ona friško prihodzi, ta nemoš odrazu položiť, bo već problem plasman. Znači máte u 3 fazoch? Hej, máme to tu najvekšiu, tu štarhame 2 týždni i već máme jednu posle nje i jednu najmenšiu pravi poshodzela. Znači, už ste počali predávať, hej? Robiše, hej. A gledaše na pijacu? A iza. A to teraz počatok redkvočkoh ta zanimljiva. Šitsko jednu sortu sme. Probovali som vecej sorti, už sme probovali, ali to tam i tak najvecej štima, má farbu krasnu i dobra je. Hornjak ljubi pestovať kotirvaci kultúry, jak sa to šalata i redkvočky, bo zaberajú prostor len 2 mešaci i vec mož prejsť na šlidujícu kultúru. Redkvočky a i šalatu u plastenikoch nenapadajú škodljivci i horoti i jedina robota popri presadzovanja i vyberanja to zalivanje. A jarnji roboti u ovocnikoh u polnim rozmahu i ovocare še namahaju porobiti co vece i skorej počatku vegetaciji. Toho roku po cepli žimi jar poponahljala, ta jarnji roboti už neveljko tirvaju. Ovocare patra za kratki čas porobiti co vece roboti, bo ovoc už kvitnje, nasam pred skajsi, turgunji, breskinji i šljivki. Jablukovo ovoci ljemco ne rozkvitli, ta ovocnikoh ko trišćenje urezani, ostatnja hviljka za totu robotu. Jak se postigli roboti u ovocnikoh? Postigujeme pokus. Čekal sam da osuši i vecka bo nie mohlo vojsť do ovocníku i teraz keď toto takú so štrihaňom mi kašňali, teraz ja nemoham družstvo nájsť, bo treba toto očistiť, treba pirskať, treba zaž dolu porobiť, treba pošoriť všetko, civočky ponamestať i toto porichtať za zaljivanje i toto. Tak, uspevame, pokus bude. Velji думаю, že to ľahká robota i že sa toto treba len mať nožničky. Najosnovnejšie da človek rozpozná co to jednogodišnji porast, co to višegodišnji porast. Gdje nahodzi hlavni nosioci rodnosti, htori rodni pupoljci, htori vegetativni pupoljci. Popri toho treba da ma dobri alat za rezidbu. Znači ne može mati dajaki nožnički htori što može kupiti u običnej radnji.
prosto zbog učinku rezidbi. Podli alat nie spричинює мені квалітетну роботу, але й не потрібно вичерпати роботника, та так зменшує його ефікасність. Máme kosu palmetu, ktorá formira na mace jeden sprat, pa drugi, pa treći i hore štvrti. Teraz u toku vegetacije normalno, že mace jednogodišnji porast, ktorý ročne vertikalno. Všetky to vegetativni porast mušice u klonjici. I njen vegetativni porast, ali mušice da jednu i višegodišnju granu sklonjic kotra smet. Evo, povedzme, obično šeruša od rezidba od dolu. Znači, da vam je šeše priz drevu, perše posklanjaci toto zos perših sprata. I šeše reže, kad režece granu šemušice odrezac pri osnovi. Znači, nijak ne može, povedzme, granu odrezat na patriljak. To patriljak je okabice, z njo ona buja išće vekša vegetativna masa i njemaci nijaki efekt dobijece tu žbun, ne može za njih dobro zaštitit to deo s hemijskim tretmanami, a to što dotika fotosintezi ne možeš obavljati kad mace veliku hustinu tu. V njemu slučaju, keď će se obnoviti hlavni konar, ohabiše dlhša osnova zo čijih bočnih pupčoh viženju mladniki, a u šlidujúcim rezovanju še ohabi najljepši. Grani kotr še ukrštaju, to isto muše znjati, zato že jednostavno tu znova dobijete dajaku hustinu i prihodzi do preklapanja, zasenjavanja i nije adekvatna zaštita. A u hruški zname, že máme par problematičnih stvari za ktorý naše stretáme, to ervinija i hruškina buva, takže mušiše da kedi i radikalnejše orezac. Mada to je pristalica radikalnej rezidbi, ali kad okabice prebujno već mace problem, kotri sam ispomnio. Znači, kad oreže se šitski sprati, već vrh mušice da gdje more prekracit i otprilike bi jedno drevo ruški na kosel palmet trebalo da vypatra upravo tako. Tako i po orezovanju še muša sklonic orezani konari, a kad možljive, tako i opirska za jednim z bakarnih preparatov, že bi še mestat za konari orezani za šticeli, a tiž i preventivu protiv najopasniješej horoti, erviniji. Protiv tej horoti jarnje pirskanje je jedina zaštita. Ervinija, taka horota, že ona napada potpuno calu biljku, u toku vegetacije uhodzi prek verha, znači zeljastovo dela, mladara vođe skroz do celog stebla, jednostavno kad taka horota vođe do ocnjiha, baš teško se bori dalje za tu horotu. Zato što robi preventivni pirskanja u toku, na samim početku vegetacije, kad meriste biljki mladi i kad je najosjetljivši na tu vrstu horoti. U tim ovocniku vlasnikovi ne boli problem horoti, ali veliki mraz. A ja od početku zaljival i ukazalo što to nije tak dobre. Ne treba stalno zaljivati. Treba jem kad mladi drevka i na početku uglavnom. I kad suša. Bo mi to zaljivali od početku i ono naroslo velike i tedi to drog baš taki bol živni, treći rok i minus 30 bulo i popraskali stebla. Je taki, to ti u štrednjim šore take hrube, najhrubše i ono popraskalo jednostavno. Takže ono tedi napravilo najveće škodi. A to bilo prešli zimi, hej? Nie, až predprešli. A predprešli? Hej. I ešte, i ono tedi, ja trebal malte nije polu povyberať z drevka i ponovo porobisto, ali ja ne porobil ta, zato že oni drevka i teraz rodza, ali jezišće dejaki 100 drevka, ktorý na rok zamenjam. Každý rok otprilike po 100 drevka menjam ta. Takže na rok už završim za vyberanjem. Ne znam še. Ovocarom, kotri majú kajsi, breskinji, turgunji, šlivki, termin za perše jarnje pirskanje protiv moniliji.
keď zjavili pupče, už prešao. I teraz prichodzi naš drugi termin, keď kvitki celkom rozkvitnuti. Treće pirskanje budze na šore po opadovanju kvitkoh. U jablukovih ovocoh šljedujuce pirskanje budze neodluha pred kvitnucom. Nješka u ruskim keresture kvitna njedzelja švetozo s kotrim ševirni zdohaduju na Isusov triumfalni uhod do Jerusalimu, a u tižnju za nami keresturski parohijanje še na okremni sposob počali pririhtovac i za najvekše hristijanske šveto Voskresnuca Isusa Hrista, odnosno Veljku noc. Nošaci križ i šternac sliki, na ktorých prikazana Hresna draha, to jest stradanje Isusa Hrista, keresturski parohijanje, šestri služebnici i panocove zos vecej naših parohijoh 26. marca u molitvi i prihodnih špivankoh prešli drahu od katedralnej cerkvi Svetog Oca Mikolaja po Maricu. Probovali sme dožiť prez meditaciju, prez rozdomovanja, prek tih molitvoh crpenje Isusa Hrista. I to baš dobri uvod do to strasnova tižnja, ktorý budze. Po dnešní budeme mať skedy, budeme mať odpravi u cerkvi. Máme svoje už 1000-ročni običaji i to baš krasni. A to ta Hresna draha še zbuva po celým Švece na rізні sposobi, kde až i fizično probuju ukazati crpenje sa Hrista, da kto še žrtvuje, znamo u španjolskoj koji kazi, to na Veliki pijatok budze i u Rime, i papa budze isto nošic tot križ, bude še predbjovac to tu hljiboku muku i crpenje sa Hrista. Tota ініціатива була від нашої заєдниці, шестеро служебниців, pretože tot час Великого посту є такий час задумування над своїм животом, час молитви, час за веці добрі діла і молитва Хресної Драги. To jest jedna molitwa, u której ще здогадуємо тоті муки і церпення Ісуса Христа, нашого Спасителя. Prez jedno pešačenje, ktoré bolo 2,5 hodiny, prek toho, že sme išli pomale, že sme še modljeli, domam, že každomu hlibše šo osadzeli všetky toti čuvstvo Isusa Hrista, pretože Isus nije pravil nijakú drámu, nesel on tu neznamcovi vodic, on chcel dať veľké, hliboké poručenie, že dať svoj život za svojho bližnього, to všetko to, co on chcel nám ukázať, že by sme našledovali. Takže to tá Hresna draha u stvarnosti to naša draha, ktorú sme probovali zrobiť vjerno s Isusom, pretože Isus vzal náš križ, odkúpil nás a my najviac, co môžeme zrobiť, prepoznať toto jeho ľubov na križu i isto tak žiť po tým križu, po tej ľubovi. На тот спосіб, так як ми йшли з Керестура до Водиці пешо, chceli sme takú zrobiť jak i molitvu, i žertvu na zdogадування tej muky Isusowej. I tu do našого toho mesta odpustu Водиці. I takže sme zaplanirali, že da to bude za všetky parohії. Понеже Nješka такий день та мене людзох, але дякуємо Богу, že i tak prišli, že mogli za nami še modliť. Že sme vjedno tu. Mi nauku našu hristijansku doživljujemo prek običajoh i to krasne, prek šunki na Veljku nozi i tako da to prekrasne stvari. Ali nije da voskresnuca bez toho umiranja svojemu egoizmu, svojemu tako staromu človekovi, ktorý odkupljeni od Isusa Hrista i kad mi toto ne prepoznamo, ne možemo mi u duši voskresnuti, ne možemo mi došiti toto, co nam Isus chcel darovati i ne možemo biti šeštivog života. Po prejdzenej Hresnej drahi vjerni i ih dušpastire predlužili specifičnu predveljkonocnu meditaciju u Vodici. Počitavani patrače, bol to ostatnji prilog u nješkajšem televizijnim magazinu. Keďže ste daco prepuščeli, reprizu možete opatriť na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30 minuti. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala toto emisiju, zekujem vam na uvahi. Doviđenja.
Idu roki miše i mjedame i u šercu mladi ostavame, a ne zname hvarja ljuze, keljo smutku i radosti budze. A ne zname hvarja ljuze, keljo smutku i radosti budze. Zašće se za mladost, za život, za radost, jeden život mame počerkajme, nove ranečko dočekajme. Zašće se za mladost, za život, za radost, etu našu pisnju zašpivajme, išće sebe po poharik dajme. Idu roki, nje treba novac, i zo sudbu nje vrezi trgovac. Požičenem šeše vraci, a co vrezi nigdaše nje straci. Požičenem šeše vraci, a co vrezi nigdaše nje straci. Zašće se za mladost, za život, za radost, jeden život mame počerkajme, nove ranečko dočekajme. Zašće se za mladost, za život, za radost, etu našu pisnju zašpivajme, iše sebe po poharik dajme. Zašće se za mladost, za život, za radost, jeden život mame počerkajme, nove ranečko dočekajme. Zašće se za mladost, za život, za radost, etu našu pisnju zašpivajme, išće sebe po poharik dajme. Bože daj zdrave, daj Bože.